Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atamatapuna pungal ta'ala kay hadir. Iro pungal ta'ala na pancaji wilino ewe. Darul asbab onron na ipopole sabak-sabak Yajilino onrom makareso. Jadi kuang katau de na melo makareso kolino makade guru tasalon rongi. Okomi suruga wat di monro. Apa okom itu suruga de gaga jam-jamang. Manre bamba ni te minu bamba ni manya-manya mani. De nagaga reso. Ia kolino onro makareso. Dua melo yakaresoi. Akaresoi linoi. Yang kedua akaresoi akhirae. Maka demi pengelut ta'ali, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya kolino takaresoi, rapangi alita makadami loki tu manenungang. Ya kumakaresolino ki itu aja mo tapas saya alita. Santai-santai muki. Ya kumatakko ki apisau ki. Kami lumuki tu manenungang, baja pasi. Baja pasi matakko na patapat taru. Apalagi ko tayo tu sampajang apisau ki jiholo. Pura pasi mas sampajang na pipataru. Ko perkara dunia. Ini ko perkara akhirat ijama. Maka dia pengelutan rapangi alita maka dia melu nikmati baja. Ya kutama ni waktu lau nikmat sempajang aja dah tertundai. Sinampe matu pi pura pi. Apa aku tertunda-tunda maku merak desi. Mate gama ni baja di negara amalai. Ya kade guru tentu ya ko konsep na jama-jama lino itu. Ia ko ele mapikiri ki. Ia ko asoi majama ki. Ia ko aringi anri ni. Ia ko wani atinro ni. Istirahat. Ia ko deta pikiri ko ele agame lo tajama ko tangasoi. Ia ko deta jama ko tangasoi. Agame tanre ko ringi. Ya ko de tan rekoringi de lima tin rekuan ni. Konsep na lino makor. Betul na iya ko bicu mo pi a guru ki asikola ki. Berbatwa ki matu maca ki mak jama. Iya ko mak jama ki waktu tabatwa matwa ki matu andre mani. Aja tu sina matwa ni milumu pi mak jama. Alin nak mundri jema-jemang. Andre baman ini pensiun ni Pak Matoni. Ya ko Matoni itu pensiunmu. Mati ki matu istirahat mani. Ya makoro konsep na kulino. Ini ko akhirat. Okum matui lino he ya karisoi. Maka day pungalatala korangi wabtaghi fima atakallahu daral akhirah.
akatai wisapai nyamang angkai napasadia ngaki pungalatalo ko akhirat. Angkatunya mengko akhirat itala suruga ya katai patu sapa iro. Ede ina mana ya sange suruga tu de. Maka dagang maki ustaz niambokku. Tamato nak matuk suruga ruya amu dewas sempajang. Au de. De na pada lino imana. Ya kusugimu yambok amu de tu mah kareso. De. Sini no masalah lebih yang kadere. Jadi akatai wisapa kunya mana akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nanya aja talupai itoto tamatu ko akhirat polok ko linoe. Itoto to ko akhirat. Natiang ipungala taala yang lupai. Ya pototo tatu ko lino mo talupai taruntuk to. Toto tasogi amo de tamakare sosogi toy kototo tameto sogi. Apa angkat tahu sogi di gana jama? Matinroy mangeroy, moto mangiro, loma motoro. Tapi wasangon naro makada sogi ambona, alina anak tunggal. Mati ambona, waris tunggal. Sogi apa nama samaran-paran na ambona. Tapi yang kata tahu, gak pernah jama tapi toto na to kasiasi. Patu kulo Palu. Kampung Ustaz Subaidillah. Ang kata lo runtu okor. De lo runtu apa de tulir runtu. Nah napa ita tiap subuh. Jadi di dokonan rina. Apa mage milih lo. Minrik bulu sapa cani. Dina sampai subuh na lo. Tengah sobi matu nan nono pole bulu Wele pasti galunda. Arwi pinalisu. Di loro asara di gaga. Latui bolana koringi manri palopi. Manri palopi. Melo silota si sapa bale. Tangga bani pimatu nalisu. Cinampak bamatin roko bolana. Jaji si dukonan rena tetiap pak. Menre si bulu sapa jadi. Lipak galunda. Materu lota si sapa balik. Makuaro materu. Namiro pala tu mako kue de pagari nasugi. Sini no masalah malabih yang kader. Jadi toto yo kolino taniro natia pungalatali yang lupai. Tapi toto toko surimunri o kolino he akaresoi. Meloki mak bola kanja surimunri o kolino ya buai. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi bangungan ipung Allah Ta'ala masigi kolinoe. Ibangungan toy bola matuk ke suruga. Jadi untuk maki buai bola atau ke suruga o kolino ya buai. Nah. Sini no masalah lebih yang kaderi. Jadi perkara dunia penting ya karisoi perkara akhirat penting to. Epe ko makasamangi. Makasamangi jama-jama lino siba jama-jama akhirat. Ramalangi jama-jama akhirat mega. Wat-wat tanangangi. Atau miki patu miki lomangin rek kaluku, wat-wat dompengangi. Ramalangi wat-tu to makareso. Ia ko tau lolongang hidayah, tau lolongang apa tiron ni sepakat tak iya gagay. Beko batewe. Apua sama toki akare sama toki. Yulle matoga. Insya Allah yulle. Apa iya mitu na maraj puasai ipogau na rekodene tahat dosai. Puraki mas sempaja subuh. Sempaja matoki ko subuh. Tapi pure loki joka-joka. Macane. Dene tahap pak kita Amu anu natiap pungalatala inyilik to. Dene tahap paring kalinga anu natiap pungalatala yang kalinga justru ye toling. Anu nacecep pungalatala toli bicara. Nah,
Maka napa tati asirama rako di tiga roe. Mapaseni uluati macenne ni pakita aga susah iro dosa tapogo iro susah repai puasata. Tapi koi tahangi dosa amu marat jama-jamata tahatoi. Pura ki masam pada subuh tuda ki maringkali bicara agama ini majelis pengampunan dosa. Gitu tudak tu maringkali bicara agama pengampunan dosa. Matangangi nabita mak bicara angkat tau pole. Lai tujuh mata ko nabita macuka-cuka pakitan nabita mitai. Tapi iro tahu matong-tong maringkalinga. Sisan na makat de. Nrewa macawa-cawa nabita mitai. Angka palik sahabat perhatikan nabita. Magiro tunang kayanu na macuka-cuka pakita tamitai. Sisan na makat de macawa-cawa ki. Maka nabita watun nang kami dosa na bawa. Tapi matong-tong maringkalinga tak dena dosa na maka dek capu dosa na laba. Irong pencak biru-biru kami tai. Jadi pura ki maringkalinga bicara agama tak dena dosa. Nrewa ki matu lauki mat domping, lauki menginrek kaluku, lauki mat tanang. Mareso ki. Tapi kota tahamu iro dosa iro, pura nilega dosa na patatang aja terpagok dosa, jagai pakitata, jagai peringkaningata, jagai bicarata, insya Allah amu mak dompeki amu menginrek kalu kegideto tama susah. Ka tukaku ya megangi na jama ko ramalangi na iya kode. Apa waktu na di naramalan reo piman retangeso. Waktu naramala di nanan retangeso. Mundur matong-matongan sampai melo pibukan apa tip aja. Agar rahasia nak kada itahan ni bawa dosa. Aja tu pokok dosa magalak ki. Jadi itu boleh repai puasa, solangi puasa, susai puasa adalah dosa. Jadi itahan je ko makasamangi dua he. Tengahangi patuju matoi jama-jama linota, patuju matoi akhirata insyaallah jadi dua-dua ya tu. Bahkan amo jama-jama lino. Kota pogokmu pasuran na pungan ta'ala. Pak kita mata itu jama-jama lino tapi nilainya adalah akhirat. Yan yasang curu okolino mukbay matuk ke suruga. Ah yan na tahu lolongan apa tirongi. Sini no masalah malabing kadiri. Napa ni iya ko angkat lolongan dalle. Jama-jama tokolino angkat lolongat dalle. Maka da situ pun Allah Ta'ala. Amfiku mimma razaqnakum. Abbiringi sesa ko angkat dalle. Na pakai dalle kiki pun Allah Ta'ala. Dega aga maka da parakai sesa. Tak dampang enggak tasapa-sapa mengeri ko kurangi dia itu gaga maka da parakai sesa. Maka da mi abbiringi sesa. Cuma dene yatiaki maparaka deh. Cuma iya ko maparaka ki iya minaleki pun Allah Ta'ala dalle iya napatan tu memang eloko ini. Iya ko dalle na bali bolata de na pasapui ki pun Allah Ta'ala. Maka de pun Allah Ta'ala malaika angkat tu dalle empaturungi. Dalle na bali bolana tu palansu bawa ni loko bali bolana. Punana dalle aja palepang ko yanu na paraka itu matu de na latu. Makura lawan naro. Tapi nareko magalak ki mak bere. Angka dalle na paturu pun Allah Ta'ala malaika angka dalle paturungi dalle na bali bolana. Tetapi palalokoi jolo yanu. Alena pemantarakan i bali bolana. Jadi amu dalle na bali bolata di tonolah. Apa ni sepung Allah Ta'ala maka magalak ki mak bere. Jadi itu paling kuang kagaga ya lengi tahu dalik nami mato. Cuma nasabak macam mak bere idik na polai puang Allah Ta'ala. Apalah na lepang yuko idi. Napa ni roga gaya bering itu lebih malas siloko punana barakana daripada agaga mabuangi poliasi langi elatu tanai. Angka gaga mabuang poliasi langi. Di panalatu tanai angkani lisu itu barakana pak berewe. Cuma terkadang ni sadari. Contoh.
tertulis di Lauhil Mahfuz, maka da sona sinenge talepuki. Kecelakaan ki talepuki, pelepuki. Taroki ro. Dinilese dia gagay. Tapi nasabak pura ki masih dekat Elena, maka iro toto taro talepo to gamuki tapi lalak mi talepo. Kade gaga persoalan talepo to ngagisa tapi lalak mi lepo. Tapi seandainya deta sidak kau nakro, maka pala potongan ki jok ki lepo to na tawe masulang masoko ki. Barakna. Mega duit palaba. Mega duit lau. Tapi nasabak barakata purata mabere masih dekah. Gangkan na palisu lokoi di pungan latala berupa patolak bala. Jadi patolak bala tu pasti dekah. Tertulis di Lauhul Mahfuz, maka ada asona sinengi malasaki. Tapi waktu nasubu pertama ki celengangnya. Macele ki masih dekah ki ketopan di tasidekai. Maka iro lasa iro nakan nama toki. Tapi lasa bicu mi bintang 7 minggu latikan nasau. Tapi andai kata dia tasidekau naro dia tak celengon naro, boleh lah sabta rubah sakit pa. Operasi pa. Megong kosona. Tapi barakana pura ki masih dekat, makan rewa iro berupa adisi-disingan. Dena na laulat dan duye. Sisa pun rupiah le bintang 7 lat sau. Sini no masalah malabih yang kadere. Bahkan di masa Nabi, sinin na pak berena sahabat itu nrewa mimatoy mancanyi duit. Sejarahna Abdurrahman bin Auf, wasa nak beremi. Nak birimi agagan na adang kengen na sarona adang kengen na masak bunyar mak datu on tateke. We na patama mana ngi? Baitul mal na sumbang mana ngi? Barakane ro gagairo iya muro asoero. Loi masigi etama wesewe angkat mak balu tanah. Naliro tanero. Siana leng 100 juta. Masupo le wesewe angka milo maliro tanero. 200 juta, saro 100 juta. Saro 100 juta sila lona. De panapal nabaja iro. Tanah liro, angka ni melo maliwi. Jadi, iya lengi 200 juta, nawaja ipunana tanah 100 juta dirham. Saro 100 juta sila lona ro. Magiro, paparewa ipungan la ta'ala, aga ganak biringir. Iya siro 100 juta, nasi dah kasih, na berdayakan petani Pak dupe karoma tahu di natarala karoma rogi petani. Peko si pale iye, nakade aliro karoma na tawiro berdayakan petani. Agi goreng karoma nakada yang penting pacapu itu duimu tu. Ya 100 juta na liak karoma, sinin na petani karoma taralaman na 5 na wajamanang. Si 7 buru iro karoma iro, kere silasai. Mata mana tahu napak burana karoma buruk pa. Iba lupa murah sih. Nrewa mu ya roga kaya. Jadi kita gerak kesina ko mak bereki. Lebih malas siwili sunagaga mabuang pule aset. Langi letu tanai. Padahal anun namoro tahu ya lengi. Dalik namoto ya lengi. Kemudian apalana monrok ko ini. Apalana pak berewe. Oke matuk suruga. Hidupa. Sini no masalah melebih kader. Iya no nakada pungal ta'ala. Ya kon kagagata abbiringi amfiku mimma razaqnakum. Abbiringi sesa kon kana pakai dalik na beringi pungal ta'ala. Ya kade guru ta ietu dalik okolino talun rupai. Iandri naluru capu ya biap pemang. Iya capu okolino. Ipakai narasabu mancaji palulu caputo kolino ya sidakangi ya sumbangi diinfakkan di jalan Allah maka ia na monroe takiri loko suruga jadi talun rupa dalle 2 capu kolino si di matu tajang yoko suruga ia na monroe
Jadi hanya tak capuri mana dalle to kolino. Kiring isi salok ke suruga. Apa ini tuh monro kiringnya? Telu manu-manu. Itemba ici di nakanna. Siaga pimonro. Telu manu-manu itemba ici di nakanna. Siaga pimonro. Iye mimonro itemba hewe nakanna hewe. Iye duet telu tu. 300 sebu di perikantong. Ya sumbangan si 100 sebu. Siaga monro. Iye mi monro ya sumbangan ngehe. 200 lutu matu nala pak balu bale. Lainasu nandre si coki. Sini no masalah malebih yang kadere. Jadi iye mi monro ya kiringan ngelok ko suruga he. Nah. Yang kana berengi sesa nareko angka gaga na weringi pungala taala. Pakai dalle na weringi pungala taala. Apalagi ko ganna isi pasakakang. Ganna si pasakakak dia na bahkan perlu ni wajib ni pasusaka na ko ganna si pasakakang. Aga gunana ni pasusaka supaya napacingi romonroero. Ya ko deta pasusaka na mancaji masolato ye monroe. Ya ko maliki baliulawa maloppo. Lagay jolo sa sina, lagay serena, lagay tampunan, napatanasu, makanja nito yanre. Iya ko de talagay tampu na de talagay sa sina tanasu mapay. Makotoro agagayro. Nawiringi po nga latala si pasaka kang pasuy sakka na niya, barak makanja ilaw na niya mundri. Iya ko de mapay. Engka tahu bapamu labi culat tumatuan nampi tedong. De na gere-gere tedon na de na balu tedon na pujilahada tedon. Gangkan latu matua sita tedon na 40. Na dapi si pasaka kan. Kay basnas pasu sakka na tedota 40 basu isidi. Nakadaw atcha pagi kumilawi mapamula bicu de nang kau nikmati tedok to pa pujilada di metu tedon. Mancaji pungan latala singa pekko batena. Nalasai tedon na sidi. Malasadoko. Masaranyawa punana. Pedek madoko itedona, pedek masaranyawa punana. Baka terakhir, yolo mati punana na tedona. Mati punana tedong. Maka day balibulaan na pudang ni bainena. Tagire-gire kan ni kasi tedona lakay tatas sidakan ni barang kato kasi nadupa-dupa. Maka de benena kega ni gerekan ni nakada iro kami nan napuji watun na tuwo. Nakada benena coco yang kami to tedo napuji lakda lakke ku watun na tuwo. Onro napujin na toliro nakaduda mu ya tanah jampang itu. Kega napuji lakda lakke watun na tuwo nakada iro kami nan madoko ero. Nakada gerekan ni pelek tedo doko na. Ida subuh kumani. Angka mo patalupulo serate dong. We tako ang kamana kalolo macinay benena. Manang kero macinay na matoani. Nakadatani aja benena lo poji. Tedon na 30 sera. Puray siala. Aga di gorang itedongnya. Natanya ka pakampi tedong. Maka de benena ini satu ini kepala makokoy. Aga kita gorang. Nakadaki kepala paling kuy balu mana ni lengoto. Kira idi mani. Na balu tedong italu puluh sera na pamelioto. Na lurang ibeni na tudan riolo. Oh, yan ang kataw na runtu. May kumitay lakay ko malolo. Napakasi minggu na liyan na oto. Nakadamaga pa lakay mo yolo nakada. 40 tedong na di nang kadapinri ka matedong. Toliya minala tedong. Tega gasengaran na magin akor akibat sakka na ditapasuy. Sini na masalah malabi yang kadek. Bening andai kata tapasuy sakka na rumanya mangiyokan. Amo mati ki nakirito pungalatal tau kanja untuk pubeni bainita misalnya. Nah, cuma nasaba makwiro. Yang kana lanjut cerita nakada purana naro makwaro ang kamupa duin naliang motoro lima motoro arwing. Nadapi yolo nakiburu nakada kega paling nasak kiburu na bapae. We aje naman ni jalo nakada ker. Aje naman ni jalo ilakay. Magi nakor pacal laman ang hero na saba magi. Deta pasu sakka na waramparangnya.
Sini no masalah malabihin ka diri. Jadi ko ganna si pasaka kawaramparan lagay pasu sakka na. Bali ulawang lagay sa sina lagay. Yemi ko bali lure mi tali aja na ta sa sigi. Peko yasan ang kagagata ko paspas ni. Aja na ta pasu sakka na. Cuma asidak ka mo toki, asidak ka kiya sa pasidak ka daga ukuran na. Si acani-cani ngati. Ayam ko sakka tu ang kaukuran na. Sini no masalah malabihin ka diri. Di tadap yang pasusak ka pala angka maka ringan-ringan itu atale ta mapabuka. Mapabuka. Apa itu kung mapabuka ki pakita mata mangungkos tapi untuk alita mo patempele lokko puasata. Kung kapuasata makaruat di na tempel sa pura ki mapabuka. Lolo ngatopi pahala pada apalan na tau tapabukai. Dito na kurangi apalan na tau bukai. Jikon ka to mapabuka jatuh setakat ay de umilaw buka na lagamay apalaku. De nalay tatte apalata. Cuma tatambay apalapa nalituir. Sini no masalah malabihin ka dire. Tapi ang kamakutana, magatosi ko mapabuka ka, maka say galaw buka tapi di ka mapuasa. Aja tahawatin tatta kilolong apala puasa. Piko na din na puasa no nalaw bukay. Apala puasa na diolo iromatu na wajaka ki nasokongak ki. Naka di apo di gaga puasa na. Tulilaw mi buka na din na puasa. Iya ko di gaga puasa na wajarak ki. Dosa na tau mapabukay talay matu na yalang ini pakukongan ni. Melo mo pilaw buka dia puasa. Masokok ki. Jajan kacarana komiki no tapuji lo buka na di tapuasan kacarana. Tadi cik pun na bola De tua puasa iya lo mak manre. Maka de pun na bola amuji iya de to. Sini no masalah malabihin ka. Jadi ilawi halalana. Sini no masalah malabihin ka. Berbentuk pemberiannya yaitu ko ya biringi agagay. Ya biringi agagay pak kita mata itu ya biring. Tapi sitongan na untuk aleta mato. Tarik-reki ngari sini na anu ya bereng itu, maka insya Allah nrewa manang lokko di iyan at nakadap ngalata amfiku mimma razaqnaku abereng sesa nareko ang kagaga na weringi pu ngalata Allah kiringi lokko sulmun sia aja ta capuruk manang kolino mamagimani ringi apati roppu ngalata Allah nerule mahkamala kangi wadi tiap palaturan lo sila surat tadi pada api mangkalingi. Saya demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.